Mbahaye ikaze kuri radio ndetse ikaba na televiziyo Turino. Hari umuntu ubushize wambajije ngo si iba radio kandi kongera ikaba televiziyo. Yes, of course. Hari igihe muzaza mumbona ku mashusho, hari n'igihe muzaza munyumva ku majwi. So at once ni televiziyo ikaba na radio. Mbahaye ikaze wewe uzakurikira iki kiganiro ndetse uzabugikurikiye bwa mbere cyangwa ugeze kuri Turino bwa mbere, uzagisubiramo, abazagira uruhare muri comment, share n'ibindi byinshi tuza tukunda kubasaba. Murabizi ngira kaza kanzindura, ngira ikinzindura, sinkunda gukora cyane nkuko nabibabwiye, ariko iyo mubonye ndaje imbanje nje hari impamvu. Ntabwo ari ibiganiro by'amahomvu, ntabwo ari ibiganiro biraho, ntabwo ari ibiganiro byo gusetsa, ntabwo ari ibiganiro byo gufata mimemegwe. Nkuko mubizi nje ndakebura, narababwiye ngo mimi ni fimbo ya mchungaji. Ni nkaho abantu imifato yabo cyangwa se imyitwarire yabo yabananiye ibananirira ku gatuti. Ni nkaho batakicumva abapastori, ni nkaho batakicumva ijambo ry'Imana. Ibyo byose turagenda tubigarukaho. Ushobora no kwibaza ngo se ko mbivuze gutyo nije bazumvira. Baza baca umugani ngo ihene y'inkunguzi yaragasigiso cya mucoma. Ihene y'inkunguzi yaragasimbugita ya mucoma. Bakavuga kandi ngo wanga kumva ntiyanze kubona, agafa kaburiwe n'ihongo, ngo amatwi y'ihene yumvira ku cokezo. Abantu banze kumvira ku gatuti, abantu banze kumvira mu miryango, abantu banze kumvira abababwira, ariko bagiye kuzumvira kuri izi social media bagenda bitarangaho mu mafuti yaho. Naje utikirera reka noye kubanza gukata amakona jewe nzari direct. Murabona ko mu maso yanjye ntabwo nezerewe, ndababaye. Ndababaye nubwo nje kubivuga. Tugize iminsi gose muri societe, muri communauté, tubona ibintu tukabiceceka, tukagira ngo tunabivuga, ugasanga amata kabaye menshi, ngo namwe ngo kubera iki mwabijanye ngo kuri social media. Ese nitwe twashizeho social media? Ndababwira ibice bitatu. Mwaza gukebura, mwavuga ibintu uko biri, ngo namwe muri gufasha Satani. Mwabonye umugabo wari murantera amacumu ngo dukata ibintu, ngo tukabiha ngo twihaye Satani, ngo twazanye Satani, ngo Papa Legend ubushize nagiye ahantu Indiana, ngo ndakubaza ngo inshuti ya Papa Legend ngo yakata turiya tuntu, ngo se ntago muri kubona muri kuzana Satani ngo mu matorero, ngo muyizana ku gatuti. Namubwira nti rero ntago ajya afata ibintu gutya na kamera ye cyangwa na telefone ye, aba yabikuye muri ayo matorero yanyu, aba yabikuye kuri live zanyu, niho muja kubivugira. Ibyo reka mbere ko sibyo byanzinduye, ariko je reka mbabwira communauté nzayiha ubumenyi bukeya mfite, hazeho n'ubundi bukeya afite, kugeza bikunze, until it will be done. Sinzita kubanca intege. Hari ikintu nababwiye, inama nayumva nzima, advices nazumva, ariko babandi baza wehe imborogezi, ufanatizme, wavuze mwene wacu bagiye kuvuga ibiki, bakigira ngo biki, ngo ubwenge. Ndabwanze. Nimba uri umunyabwenge uzandika ibitabo cyangwa uzahagarika ibiri kubera muri communauté. Niba uri umunyabwenge hagarara. Hari umugabo umwe waririmbye ni Onkere, aba mu Bwongereza, ari indirimbo nigeze kumva ari kuririmba, aravuga ngo nani aliye tayari ngo aende karibu ngo na shimo ambao watu wanataka kuanguka, ili ngo ninde uri tayari yitanga hagarare ku mwobo, kurwoba abantu babarimbukiramo kugira ngo abaramire. Ninde uri tayari? None abantu muri communauté yacu ibi bintu uko biraba muhamubireba mugayishira mugafenyengeza. Ndavuga mu buryo bubiri, ndakebura abantu babiri. Ndakebura abantu bari kutuzanira ubusa bwabo babasambana, abantu bari kutuzanira
amafoto yabo bifata y'urukoza soni bambaye ubusa. Cyo ni cya kabiri. Ndabazanira abo ndabakebura abantu baje gusambana bakabishira no kuri social media. Muri kutwangiriza abana, muri kutwangiriza societe, muri kudutukisha, muri kutwandagaza, muri kwiyandagaza, muri gupfa nabi. Kandi noneho abenshi nabaririmbyi, abenshi nabarami, abenshi ni babana bo kugatuti, abenshi ni babandi twakwigiye urugero rwiza. Ese uzoba umuvuga butumwa gute umbwire ngo Yesu araje, umbwire ngo ihana ibyaha, umbwire ngo nimve muri ibyo, numara urugero rwo kunyereka ubusa cyangwa rwo gusambanira kuri kamera? Ubwo butumwa nubuhe? Ndahana abantu babiri, ngira inama nako ntanga umukoro kubashumba. Rero hari n'abashumbaga nabo batarishasha. Ibintu biri kugenda bihinduka. Hari n'abashumba batarishasha. Hari n'ibyo tubona ngo bari bazohereje umushumba, hari ibyo twabonye si bose. Iyo tuvuga muri rusange hari igihe bajya beza bo bari safe, ariko hari abandi babi. Murabizi njya nifata nkumva ibintu mukagira ngo ndahita shuhanze mvuga ibintu. Hari umunsi navuze ku mushumba umwe ibyo yari yavuze, abantu baranyandikira ntacyo bitwaye, abanditse comment nziza mbi, abandi bampamagaye, abandi twagiye tuganira. Dore uko bigenda. Ntago ndi wa wundi ubona ikintu kije nonaha ngo nirukanke ngo ngiye kukivuga. Ndarinda ngacunguza nkareba bimwe nkabireka bigahushuka. Tabwe ibihushitse byose ari byo kuvugwa. Ariko iyo bibaye too much kandi mbona biri bwangize community cyangwa biri kwisebya, ndaza nkabivuga. Ndi umuntu naje ngira banke burangira ibyo nkoramo amakosa. Ariko kandi iyo ibintu bibaye bibi cyane ntimukambwire ngo none we ko wagiye kubivuga ngo kuri social media. None abantu bananiwe kumva ijambo ry'Imana no kumvira abashumba, nabo bagataranga ibintu byabo kuri social media, niho tuzoza tubigarura. Aho waririye niho aho waririmbiye niho uzoririra, aho wasebeye niho tuzoguhanira. Why? Byamaze kurenga igaruriro. Muragiye mwifasha ama video. Reka maze mvuge ku bantu bifata ama video. Sorry. Icyambere ugiye gukora amabi, uri gucitinga, uri gukora icyaha, uri gusambana, maze nje kubasambanya. Urangije muri ubwo bwenge bukeya bwawe, uri gusambana, uri gukora icyaha, ugeretse no kuzana telefone ufashe. Ese uriya muhungu wizera ukamuha video yawe. Hari n'abifataga ama video batari no gusambana ariko bambaye gusa bari kwerekana ubusa bwabo bagahindukira berekana ingingo zabo. Icyo ni kimwe. Uriya muhungu ubumwizeyeho iki? Ega tuvuge wenda ibyo hari ukuntu bazavuga ngo ntawe bitoshikira, reka tuzemere. Buri wese tuwambaye umubiri twese. Ariko niba uzi ko uhawe ukora icyo kintu, wagikoze mu ibanga ryawe ukareka no kugishira no mu video. Icyambere byangiza community, byangiza urubyiruko, byangiza abana, bihanirwa n'amategeko. Uretse kuvuga ngo wabikoze wewe wasebye cyangwa wasebeje umuntu. Sindagiraga ku muhungu cyangwa umuntu wabi cyangwa uwo ari we wese wabispreadinze, nabo ndaza kubageraho. Byangiza community, bihanirwa n'icyaha n'amategeko. Nukwanduza community, nukwigisha abana imico mibi. Tubona muri telefone yaje. Fitemwo uzugira niyamye n'abantu baguma no kubinyohereza, sindi icukiro. Muzamureka naje mzumve gusa, ariko guma kubinyoherereza. Je sinzamzerekana, ikindi sinzavuga abantu mu mazina. Ndavuga uwiyumva yiyumve. I telefone nirirwa nsiba nkarara nsiba. Amashiti yanyu mugenda mugakora mu yoherereza ik'abantu. Turayakeneye se? Muve muri ibyo bintu. Muri kwangirika, muri kwangiza. Ikindi icyo narimvuze, genda ukora ibyo ukora. Kuriya n'abandi baza bakora ibindi iyo ngiyo. Ariko kubera ko mujana amatelefone, kubera iki wemerwa ukifata video wambaye gusa ukayohereza umuntu. Uwo muntu uba wize akenshi ntabari n'umugabo wawe cyangwa ntabari n'umugore wawe.
rero si umuntu yoheza umugore cyangwa umugabo wiwe ubusa cyangwa ayo mantuza mazirantoki. Uzi ko atari umugabo wawe, uzi ko atari umugore wawe, ufashe ibintu uramwohereje, umwizeyeho iki? Murizera mugakabya. Mugende mucike kuri ibyo bintu biri kudukoza isoni ku muryango w'Abanyamurenge, nubwo n'abandi babikora, ariko babikora iyo mwibanga. Turabona hari n'imico y'abanyamahanga bo bidafite icyo bibwiye, ariko twebwe tugasubira tukabikora. Ikindi kibabaje, twitwa ngo turi abakristo, twitwa ngo turina, ureke no kuba abakristo, ngo turi abavuga butumwa. Kuri uyu muntu uririmba, umuntu w'umuramyi, is the same, niwe mubwiriza butumwa ahubwo ubikora cyane kurusha umupastori. Pastor abwiriza occasional, ariko umuririmbyi n'indirimbo ze tuba abaririmbyi rero ni mube maso mwiyubare, mumenye yuko hari ijambo ry'Imana rivuga ngo turi urwandiko rusomwa na bose. Kuba urwandiko ni ukuvuga gute? Ntuzombwiriza ufite ubusa bwawe hariya hanze, ntago nzamva iyo ndirimbo, ntago nzafashwa, ahubwo nzatekereza bya bindi watweretse. Niyo mpamvu umwarimu agomba kwikonforma ku ibyo bita indangagaciro zo kuba mwarimu. Niba mutabishoboye mureke mugende mu byine ndombora, muje mutubyiniro, cyangwa mugende iyo baza bakorera iby'urukozasoni, mureke kutubesha. Mwamara ngo muri abarozi, ngo mwebwe ngo muri abanebwe, ngo muri abakinkumura mbivuga. N'abariya ngo babona umuntu ni umunyagwenya wikorera ibintu, ntago naje kwigwanira cyangwa kwivuga, ngo bariya ngo nabanebwe. Bakunda no gukoresha terme ngo nabazayifu nabanebwe. Wewe muzayifu mubi waguye kuri rutare. Kuri rutare hari intumbi zapfuye zaboze, mu gihe ziba ziri gucira imanza abicariye hariya. Byafuma wenda n'abasinzi bazagenda mu kabare bagahura ari benshi, bakamwa, bakishima, bakizigwa, bagasangira. Ariko nubwo tugenda mu manyambwa nkariya, wamara ukanifata n'amafoto n'amavideo. Mugabanye, simvuga ngo n'abaririmbyi bonyine, n'abandi bose. Hari umuririmbyi witwa Bigizi ndamukunda cyane, yaririmbye aravuga ngo ibyo ukora wihishe, ngo kumugaragara niho byashizwe. Ni nk'ubuhanuzi, byose hanze bizohaje. Dufite amavideo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 z'abantu bo ku gatuti. Niki cyabaye? Mwatewe niki? Uyu umuka wa Satani ni umunyabaki, umuka wabahinzemo ni umunyabaki. Ndabarangije, nababwiye ngo amatwi y'ihene azayumvira ku cokezo. Hari abantu bavuga ngo namwe ngo ntimubarenge, ngo namwe ntimubafatiye ibanga. Umuntu azananirwa kwifatira ibanga, abanyamakuru bari gufatire gute? Uzoja gusambana unanirwe kwihisha, numara uswe wishire kuri video, numara kwicira kuri video wohereze mu bantu, numara uvuge ngo bagushize hanze. Mugende mukora ibintu byanyu mubireke, cyangwa muze mubireke no kwihisha. Njyewe narivuze gusa ko kubera iki mubifata mukabishira. Niba mubikora mu bwihisho nta kazi kanyu, mugende mujye mubikorera iyo, mureke kubitwereka. Ntidukeneye ko abana bacu babibona, ntidukeneye kubibona. Niba kwifata bibananiye mureke amatelefone, niba kwifata bibananiye mureke kubiha n'abandi batababonye, batashaka no kubibona. Bishese ubundi sinuvuga ngo muzobireka. Kubirekaho ndabizi ko mutobireka. Hari bamwe wagira ngo babibateye mu nshinge, hari bamwe wagira ngo baramanywa, ariko iciza n'ukubireka. Wabinanirwa ndakarabye ngaruke ku bashumba. Ariko mbere y'abashumba reka maze mvuge abandi bantu. Nawe ubonye abahungu muzamuja gusabirika abakobwa gusa kugira ngo mubakoze isoni. Niba umukobwa agize intege nke akakwereka ubwo busabwe,
cyangwa ukamusambanya kubera ko umufata video wamara ukaja kuyiha abandi bantu ntago ndi kubishigikira ariko ndi kugenda ndeba pwe pari pwe icyo cyaha kibayeho kubera iki mwebwe mugenda mukabifata mukabyohereza uwo si umuco wacu uwo si umuco w'abakristo uwo si umuco w'abanyamurenge si n'umuco w'abantu ndavuga ngo abanyamurenge wenda bakagira si n'umuco w'abanyarwanda si n'umuco w'abarundi si umuco w'abantu umuco n'inyamaswa sindabona zishize kuri video uwo ni umuco mubi mugende muwucikeho abayobozi b'amatorero hari bamwe bambwiye ngo nsangira nabi ngo kuja kuvuga ngo ibintu ngo tubirekera iriya ndanze kabisa tibizokabya gutyo ngo numara umbwire ngo nimbireke narabuye nzokebura abayobozi bo mu makanisa kubera iki mutagitenga abantu barakubwiye ngo umuririmbyi azayitwara nabi barakubwiye ngo umukristo azayitwara nabi 1 2 3 ese mwebwe ntimushinzwe kugenzura intama muzohembegwa iki uzi ko aba bantu muzababazwa muri mugutinya inyigisho zibwira abantu kwihana no kureka ibyaha ngo niho batabacika niho ikanisa ritasigara musa niho bataricamo warese rigacikamo ugasigarana babiri beza uzohagarara imbere y'Imana ukavuga ati aba nibo banshobokeye aba nibo nabwiye barumva mwarese inyungu zo kugundira abakristo batari nkabo sizi impamvu tuba tunabita n'abakristo ko mugwijije ibirara ko mugwijije amabandi kuki tureba kubigaragara kuki tutamenya umushumba agomba kumenya ubuzima bw'umukristo abaye gute kiroho kimwiri kubera iki ubu nyine abashumba batagifite capacité yo gukontorora abakristo nyamara mbere habaga hindaraza kuko turi mu isi twambaye umubiri turi mu isi tubana n'umubiri n'isi na Satani igihe ubona umukristo ari mu ntegeke cyangwa avugwaho integeke mwegera umuramire kumuramira tuvuga ni gute ureke kuvuga ngo ntiteranya nawe mubwira hakiri kare hari kubera iki ninka tworoye inka guhagaze ubica mu gitondo ukaja kuzisuzuma wanazisanga zuri umukwira ariko ukazureba iyi ngiyi imeze gute iyi ngiyi kitayirisha neza iyi ngiyi kitabashije kuzuka iyi ngiyi se iyi nyana kitayonka neza uwo niwe mushumba mwiza ariko barakubwira umukristo wawe 1 2 3 nubwo utomenye iyo baje niyo babikorera ariko hari amakaremwe yaregutse hari ukuntu hari ibintu bimwe byaregeshe nubwo utoreresha abakristo wenda intuza inkoni ariko hari uburyo abakristo hari inyigisho mutakigisha ngo abakristo batabacika bagucike aho kugira ngo bagukoze isoni ariko nika kujya kwa barimu umwarimu watsindishaga abanyeshuri bagatsindwa ari benshi twahita tumenyaga ko umwarimu ntakigenda nimuduhane mututoza inzira mureke kutubwira gusa ubuhanuzi ugiye gukira ugiye gutunga ugiye kuja hanze ugiye kuja hehe ugiye kubona promotion ugiye kubaka amazu itwara bihararuse dukeneye abantu baduhanira ijambo ry'Imana badutesha badukubita umunyafu niyo mpamvu turi kugwiza amabandi niyo mpamvu turi kugwiza biri ntabwo umuntu yoba arya ijambo ngo arihage namara agende gukora ari amabi ngo agware kwa sharkoro agware bagakinkiri ntabwo umuntu yaba hazi ijambo ngo namara aje mu mabi nkari ndababujije ndabakebuye abantu banyuma ngiye gukebura n'abanyamakuru ntabwo turi shasha tagaya bavuga niba tugenda umuntu yaguye muri ico cyaha Satani imuteye icumu ririnjiye wenda ntirimuhurutse amaze wo karisunika rikinjira rikamuhinguranya kubera iki tuje kuvuga amazina y'abantu kuri kamera niba yabikoze ngwino ukebure muri rusange
ariko kuramuhisi kuravuga izina rye ukamuhisi kandi uko nguko kose kuragira ngo ibimvuze ntihari ba nyirabyo babyumvishije kandi icyo gituma bacika ariko iyo uje ukamuvuga ukerekana ubusabwe ukerekana ifoto ye uba uri kumwica de plus nyamwiza niba ari mwiza niba yitwa Masimba ni Beauty hariho sinzamenya kubatandukanya nyamwiza niba ari Beauty na Masimba nyamwiza ubushize navuze ku mushumba ndi kwivugira tubisanzwe ndi kuvuga ngo uranyataka uragenda uravuga ngo Gaston urambujije ariko wewe urebe inyungu zawe kugira ngo ubone ama views uragiye ushize abantu amazina y'abantu ku karubanda ubavuze mu mazina uri kugira ngo uri kubakiza uri kwigisha iki ntago ariko bikogwa ubundi niba ubona abantu bagukurikira ari benshi tubwire ngo hari icyo baje kuvomamo bakurikira ya mazina uje kuvuga naya bya bindi sivuga ngo uri umunyamakuru wenda ugize kora amakuru yawe ukore by profession ntabwo uje gutera umuntu satani namutera igisongo kikinjiza agatwe gato wowe utusunika uhinguranye ntago ari uko bikogwa naje ndakubujije kandi sinza nkunda kuvuga ku bantu we nguvuzeho kubera yuko ngushoboye kandi nusubira tuzobonana ndakwiyamye nta muntu mpaye mvugira nta muntu mvuga ko yakoze neza ariko kuja gusubira gushira amafoto y'umuntu ndetse washizeho n'ifoto iriho ubwambure ni amakosa ndakubujije umuntu nima yakoze ikosa ndeka nawe kumuhanisha irindi kosa ngwino wiyame muri rusange uvugiye ko byagenze utavuze izina cyangwa udashizeho ifoto nyiri kubimenya arabyumva byo birabyumushumba ntago biteye isoni ni ibintu gusa navuze z'amagambo yavuze agomba kutavugira ku gatuti ntago ari ibintu biteye isoni igitekerezo cye naje kuvuga ati je uko numva yari kubivuga gutya cyangwa yari kubireka ariko nk'ibi bintu by'urukoza soni ugashira ifoto umuntu yambaye ubusa umurushije iki wewe iwe washizeho ubusabwe nawe ukongera ukabushiraho uko se uragira ngo ibimvuze hari umuntu mvuze mu izina ariko kandi hari uwo mvuze hari uwiyumvishije uragira ngo abantu se ntibazo babicika kubera iki ariko namwe bantu hari nyine dufite abanyamakuru batandukanye niyo mpamvu tugomba no kwirinda icyo nacyo cyakabateye ubwoba kubera yuko uzabishiraho bazakuvuga bose ntibafite umutima bose ntibazitangaza amakuru si nyamwiza wenyine hari undi nabonye ngo Ineza nawe ugabanye ndakwiyema ntago nanavuze ngo sizohangana n'abanyamakuru atari uko mbatinya ahubwo muri gukora umwuga nabi suko bagira inama suko batesha suko bigisha community uko uje ukabivuga nk'uko tushireho ifoto tusharinga ibyo wabonye n'izindi community bayobegwa uri kuvuga kandi ntubu spreadinze tubutanze amakuru ku bantu benshi n'abatari bayamenye nikiza gituma tutaboneza abandi bazabivugira mu migani cyangwa bakabivuga banyura bakabyumva ariko udashize iyo ari ibintu nk'ibi by'urukoza soni keka ari inkuru isanzwe yare mu bigabanye abanyamakuru bagenzi banje sinigize bamenya ariko suko bizabikorwa ndababujije abapasiteri ndabinginze mwongera inyigisho kandi muwe professional kandi namwe mwegera intama mumenye uko zabyuse mumenye intege nke zabo mumenye imbaraga zabo mwaratereje niyo mpamvu inka ziri kona intama ziri kona namwe bakora urukoza soni turabiyamye pe uyu muco muri kutuzanira muri community no mu bwoko no mu bana si mwiza mugende mubireke n'abanyamakuru n'abandi bantu batari abanyamakuru bagenda bohererezanya ziriya video sopo ntiyagira n'umuntu uzosubira kuzinyohereza sinzishaka nzabyumva ariko sinzabibona mugenda muzoherezanya n'utarubiza akabimenya kandi bimwe tugasanga hari n'ibimwe biri fake ba fabric koko harimo byinshi banyirabyo bikore by'ukuri ariko hari igihe uzohereza ikintu umuntu baharabise umukwize kandi atari byo narije gukebura kuko muhora mbikora ufite ugutwi niyumve mukabwira amatorero murakoze ibihe byiza kandi mwumve inama
turabakunda Turino TV tuzatuhora tugaruka si buri gihe ariko uko tubonye umwanya mugabanye kuduha akazi ko kwiyama muduha akazi ka success k'ibintu byiza tuvuga ngo runaka yateye intambwe yazamutse ariko ibintu biteye iby'urukozasoni murakoze murakarama ciao ciao amakuru nakagaruka narije gukebura